Igo mugaka Christopher Unundu abetega kunganya kurwase engayaye myaka 3 yaitire na gotiga amate yaye humungina mbona bana bagenderete wetera amakongu ya chingecho ao ngago kwana amo na Ndizi TV nigo bono omwana enyaruka yaye uyo nyareko bagotigara iskwase myaka 3 nyareko bagigweta nyareko bagwesokia na koerera amakongu banyareko bagwetera gati yabo okweneke buno nyareko bagotiga kwegendereria monechise michiaye kubwatekana no ekerengo kyo butake Kenya kwa wekora kana singa yabo nanigo baruroko boria gochiase abasamaria bayawesokia na kumusira omoro kiwoyo amana bande bagendere ne skuru yabo asekeria yarokane na omunyaroke yo nere ore eriso ase amate dipo nasanya na nyarako bagwikirana asekenyorekyo na gusanga muna intoroboti rokobwatia venye niko hivi mimi niko na wazazi wawili. Mmoja ni mwenye alikuwa hapa, mwingine hayupo karibu. Ekenekerero kyobokonyi kurwa somoroki wa Imelda Nyamoita oyo koleta matemwa ya manene yekirasi kya 5 na 3 kulinde maega yaye tachigoikirania eganga yaye ya masomo. Vile nilifanya mtihani wa class 8 si kukuja kuendelea na masomo juu school fees ndio ilikuwa ngumu kupata. Hata chakula tulikuwa tunapata kwa shida. Zingine unaweza enda shule ukosa hata kukula. Unafika shule. Zingine mafurugano ya nyumba, kuna mafurugano inakuanga kwa nyumba. Hata hivyo pia uwezi enda, ukifika shule walimu wanakufukuza. Ukirudi hakuna mwenye anaweza kupatia pesa uweze kurudi shule. Gusangana mamu mwabo asilieta Irene Kemunto niga koerera esabaliyo mbakoye asilita Christopher Unundu oyu asogete asenchera yo kubarigeria emyaka 3 yaerire kurinde tana koirana mwako mtorende tata byara chitagasira karasira bona tumenyeta mwako na gateba ngatiga enda chikuru yuko turigeria akagenda igo tanya guca kurwero bona ni faktia ba minto yonde gitobo konyi nimbwate muchando mwana na arisi kwa bana bakanimbwate bankwenda konda naria ntarigetia abana bana bakurara no ninjara mwako na sachite timanyeti gatete ngana sokire ninjengije rirana ndandigie njera muko no lendaga agasoka ese mona yue niga koerera okorera abana batano nomo inse iyo buremeru abonene no na sitometega mwatata biare tu agachite ngaminto rakibona musumi tutabwate nyumba agasira tukamubiko ni fagiti no tomete twasinyiru no kwagacha timbuga tinchera ndanyare kwagacha abana mbabwati kende bakora na bari sikubusa nande no bamete chikoni yega nanu murangu onsinyete kubeka no ni chikoni nani trisa chikoni roche na bantu bwati nchera watakana noko baliso asenka umworoki wa Imelda Nyamoita nigo amate yaye ebegitoko semeria asare bono nigalireira yogo chigokoromokia ekerara nyoro muntu uramubwate okoboko naidi ya kwamba nikipata yule ambaye ataweza kunisaidia nitatia bidii shuleni akuwa mtoto mzuri niweze kupata kila ambacho nitaweza pata katika masomo yangu ili niweze kutimiza wazo langu ambayo niko na hivyo naidi niweze kunisaidia ili niweze kutoka hapa nje kuna mashanga mingi ambayo tunapitia hata hivyo majaribu ni mingi hapa nje hivyo naomba muweze kunisaidia ginko ripoteria Ndizi TV kurwa asekenyoru Kenya mataro kigotoka imeje bunge ya Kitutu Chache South elitaria Nendipon asanya